Seminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Karoli Boromeo Nyakibanda ni ishuri rikuru rya teolojiya, aho abigira ubupadiri barangiriza amasomo bagahabwa ubusaseridoti. Ni ishuri za diyosezi zose mu Rwanda hamwe n'imiryango imwe n'imwe ikorera muri aka karere k'ibihugu duturanye batorezamo abashaka kuba abasaseridoti. Ni ishuri rigengwa n'inama nkuru y'abepiskopi gatolika b'u Rwanda, ariko rikagenzurwa n'ishami rya Kiliziya Gatolika rishinzwe iyogezabutumwa mu bihugu riri Vatikani ryitwa Propaganda Fide. Seminari nkuru ya Nyakibanda iherereye mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye, mu birometero 12 uvuye ku biro by'akarere ka Huye, mu birometero 20 kuva ku Kanyaru ku mupaka n'igihugu cy'u Burundi. Iherereye munsi y'imisozi yitwa Ibisi bya Nyakibanda. Amateka ya Seminari nkuru ya Nyakibanda atangirira n'iyogezabutumwa mu Rwanda no muri aka karere k'ibihugu duturanye. Mu w'igihumbi 1894 Kiliziya yashyizeho Vikariyati ya Nyanza Meridionale, bayishinga Musenyeri Yohani Yozefu Hiriti. Musenyeri Hiriti mu gutangira ubutumwa bwe yumvaga ko Kiliziya idashobora gushinga imizi muri aka karere idafite abapadiri kavukire. Ikintu cya mbere yakoze rero ni ugushinga amaseminari. I Bugande yashinze seminari ya mbere ya Bukarasa, Tanzania ashinga seminari Ihangiro. Abapadiri bera bageze mu Rwanda kogeza bazanye ivanjiri ya Yezu Kristu ku itariki ya 2 Gashyantare 1900 i Save, batangira kwigisha Abanyarwanda ivanjiri. Abanyarwanda ba mbere bakiriye ivanjiri bahawe batisimu mu 1903 i Save bari 26. Muri aba bakristu ba mbere b'Abanyarwanda hamwe n'abizaza, Musenyeri Hiriti yafashemo abasore 15, maze mu 1904 abohereza Ihangiro muri Tanzania, bajyanwa na Padiri Corneille Smur mu iseminari yari amaze gushinga kugira ngo bategurirwe kuzavamo abapadiri ba mbere b'Abanyarwanda. Mu 1912 Kiliziya imaze kubona ko Vikariyati ya Nyanza y'Amajyepfo ari nini cyane, yayigabanyijemo, niko gushinga Vikariyati ya Kivu igizwe n'u Rwanda, u Burundi n'Ubuha, aba ariyo ashinga Musenyeri Hiriti. Ibi byatumye Musenyeri Hiriti nanone agomba gushinga indi seminari muri Vikariyati ye. Nibwo rero mu 1913 yatangije seminari y'i Kabgayi, ariko yabanje gucumbika muri misiyoni ya Kansi amezi make. Amaze gushinga seminari ye mu Rwanda, Musenyeri Hiriti yatumyeho abaseminari b'Abanyarwanda bigaga mu iseminari Hangiro kugira ngo bakomereze amasomo i Kabgayi. Bose hamwe bageraga kuri 25, harimo 21 bigaga mu iseminari nto na 4 bigaga mu nkuru bayobowe na Padiri Nicolas, ari nawe waje gushingwa seminari ya Kabgayi itangira. Ubwo byabaye ngombwa ko ashinga na seminari nkuru aho i Kabgayi nyine, ayitirira Mutagatifu Karoli Boromeo. Imbuto z'icyo gikorwa ntizatinze kwigaragaza, kuko mu 1917 abaseminari 2 ba mbere b'Abanyarwanda, Baritazari Gafuku na Donati Reberaho, bahawe ubupadiri. Mu 1931 iyi seminari nkuru ya Mutagatifu Karoli Boromeo
yashyizwe mu rwego rw'akarere ka vikariyati yari igizwe n'u Rwanda, Uburundi, Kivu, ikiyaga Albert na Beni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Seminari imaze kugirwa iy'akarere k'ibihugu duturanye yari ikeneye ahantu hagutse kandi habereye irerero, nuko batangira kurambagiza ahantu hanyuranye: i Nyamasheke, i Mpungwe hafi y'umusozi wa Huye, i Kibirizi hafi ya Kansi, n'i Rubona ubu hari Isari. Nyuma baje guhitamo mu Nyakibanda ahitwa mu Kibaya. Ku itariki ya 22 Ukwakira 1936 nibwo seminari yimuriwe i Nyakibanda, aho bari bamaze kubona ubutaka bugari bari baguze n'abaturage, hanyuma n'uwari umutware wa Nyaruguru Kayihura Michel nawe aha seminari igikingi cye cyo mu Nyakibanda. Padiri de Primoz niwe watangije seminari nkuru mu Nyakibanda, akomeza kuyibera umuyobozi kugeza igihe abereye umwepiskopi wungirije wa diyosezi ya Kabgayi mu 1943. Hanyuma Musenyeri Classe amaze gupfa mu 1945 aramusimbura. Mu Nyakibanda Musenyeri de Primoz yasimbuwe na Padiri Richard Claire wari usanzwe ahigisha. Regiteri Richard niwe watangije urugo rwa Beneyikira mu Nyakibanda mu 1944. Umwaka ukurikiraho nawe yaje kugirwa umwepiskopi wa vikariyati ya Kivu ifite icyicaro i Bukavu. Yasimbuwe na Padiri Maurice Emile ari nawe watangije urwuri rwa Nyakibanda rwo korora inka za kijyambere. Mu 1950 nibwo Cercle Saint Paul ikubiyemo amatsinda menshi y'abahanzi, abanditsi, abashakashatsi, nibwo yatangiye ari uburyo bwo kwigisha ivanjiri no kuyihuza n'umuco w'Abanyarwanda. Ni nayo yabyaye abanyamuziki ba mbere b'Abanyarwanda. Mu 1950 abaseminari bamaze kuba benshi cyane, baje kwimurira icyiciro cya filozofiya i Burasira mu Burundi. Mu Nyakibanda hasigara teolojiya gusa. Mu 1953 buri gihugu cyatangiye seminari yacyo. Muri Kongo batangiza seminari nkuru i Bondomville, bahajyana abaseminari babo bose. Ni Burundi nabo batangiza teolojiya, bajyana abaseminari b'Abarundi bari mu Nyakibanda. Icyo gihe seminari nkuru ya Nyakibanda yongeye kugira ibyiciro byombi, icya filozofiya n'icya teolojiya, kandi isigara ari iy'u Rwanda gusa. Mu 1952 kugeza mu 1955 Collège Saint-Esprit yacumbitse mu Nyakibanda mbere y'uko yimurirwa i Bujumbura. Mu 1956 kugera mu 1957 Collège Christ Roi nayo yacumbitse mu Nyakibanda mbere y'uko yimurirwa i Nyanza. Kuva mu ntangiriro seminari nkuru ya Nyakibanda yayoborwaga n'abapadiri bera. Kuva tariki ya 10 Ukuboza 1959 igihe ubuyobozi bwa Kiliziya y'u Rwanda bweguriwe abapadiri kavukire, seminari nayo yashyizwe mu maboko y'abapadiri kavukire. Musenyeri Matayo Ntahoruburiye niwe munyarwanda wa mbere wabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyakibanda. Muri iyi myaka kuva mu mpera z'1959 kugeza
mu 1963 yanyuze mu bihe bikomeye cyane by'amateka y'u Rwanda. Ni igihe cy'amashyaka, imvururu, irondakoko, ubwicanyi n'ubuhunzi. Ibi byose no mu Nyakibanda byarahageze. Abanyapolitiki babaga bashaka amaboko mu njijuke zo mu iseminari kuko ari ryo shuri rikuru ryonyine ryari mu gihugu. Abaseminari benshi bavuyemo, bamwe baba abanyapolitiki, abandi barahunga, ku buryo umwaka w'1962 kugeza mu 1963 warangiye, abaseminari bose babakura mu Nyakibanda babashyira mu yandi maseminari i Burayi, na Diyosezi ya Nyundo itangira seminari yayo yitiriwe Mutagatifu Joseph kugeza mu 1973 n'1974. Iyi nkubiri y'amateka y'u Rwanda yari igiye guhitana seminari nkuru ya Nyakibanda, Imana ikinga ukuboko. Nyakibanda isa n'ifunze umwaka w'1963 kugeza mu mwaka w'1964. Nyakibanda yabaye nk'itangira bundi bushya, bafata abanyeshuri bashya batangira mu wa mbere. Kuva yashingwa kugeza ubu rero, seminari nkuru ya Nyakibanda imaze kwakira abaseminari 2378. Muri bo hari 258 bakigamo, 1054 babaye abasaseridoti, tutabariyemo abihayimana n'abapadiri bahize bo muri Kongo n'u Burundi, tudafite neza imibare. Kugera mu 1989, seminari nkuru ya Nyakibanda yari ifite ibyiciro bibiri, icya filozofiya n'icya teolojiya. Guhera mu mwaka, icyiciro cya filozofiya kimuriwe i Kabgayi. Nyuma y'1994 ntabwo icyo cyiciro cyongeye kugaruka mu Nyakibanda, gisubira i Kabgayi mu 1998 kugera mu 1999. Seminari nkuru ya Nyakibanda niyo mfura mu mashuri makuru mu Rwanda. Ikaba rero yaragize uruhare runini mu iterambere ry'Abanyarwanda. Uburere n'ubumenyi itanga bwemewe ku rwego mpuzamahanga rw'amashuri makuru, ku buryo abaharangije bafite ubushobozi bwo kuba bashingwa imirimo ijyanye n'ibyo bize ku isi hose. Mu burere butangwa harimo teolojiya, kogeza ivanjiri abantu no kubaremamo umuryango w'abemera, kwiga ku buryo bwa gihanga umuco n'indangagaciro by'Abanyarwanda kugira ngo ivanjiri ibone umusingi yubakiraho, Abanyarwanda bashobore kuba abakristu n'Abanyarwanda, gufasha abantu kwiteza imbere, guteza imbere ubuhanga n'umuco mu nzego zose zigize Abanyarwanda. Nyakibanda yareze abahanga benshi b'ingeri zinyuranye nka ba Musenyeri Alegisi Kagame, umuhanga muri filozofiya, Vincent Murago wo muri Kongo, abahanga ba mbere mu muziki bashyize umuziki nyarwanda mu manota nka ba Alfred Sebakiga, ba Rugamba Cyprien, Eustache Byusa, Viateur Kabarira n'abandi. Kuva mu 1979, seminari itanga impamyabushobozi za kaminuza ya Urbania iri Roma, zikaba zaremewe na Leta y'u Rwanda kuva
mu bihumbi 2010. Seminari nkuru ya Nyakibanda ni urugo rurererwamo abazaba abapadiri muri Kiliziya Gatolika kandi n'abahize batabaye abapadiri baba abakristu ntangarugero n'ingirakamaro mu kubaka igihugu. Kugeza ubu turashima Imana kubera ukuntu abamisiyoneri bizeye abanyarwanda ko bashobora kwiyegurira Imana batangira kubibategurira Kiliziya igishingwa. Abanyarwanda nabo ntibatengushye uko kwizerwa. Hari benshi bakomeje kwitabira uwo muhamagaro wo kwiyegurira Imana batiganda. Turongera gushimira Imana ko muri iyi myaka 70 irenga Seminari nkuru ya Nyakibanda yanyuze mu bihe byinshi bikomeye, ariko Imana ikinga ukuboko kugeza ubu ikaba igisohoza ubutumwa bwayo bwo kurerera Imana n'igihugu.